Encumena Niştimaniya Kurd li Sûrî dibêje careke din rê li ber wê hatiye girtin ku çaremîn kongreya xwe li bajarê Qamişloya Rojavayê Kurdistanê li dar bixe. Biryar bû îro demjimêr dehê sibehê li hola zanaya bajarê Qamişlo ew kongre bihata li darxistin. Lê li gorî serkirdeyên NKSê hêzên asayîşê rênedan endamê kongreyê derbasî cihê kongreyê bibin. Heta niha asayîşê tu daxuyanî li ser vê yekê nedaye. کنگره ما لهولا زانا لباجار قامشلو بگریدان ما کنگره خو نقلی اوفیسا پارتی ديمقراطي كردستاني سوريا كر لباجار قامشلو لمخا بنجادي اسايشي بسر بيدي و هاتن گوتن گم قبول ناتن گو کنگر بيلدار خستن Serokê Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê Siûd Melle dibêje, moleta li darxistina kongreyê birêya şandiya Amerîka re hatiye wergirtin. ام بخواب خواه هجومی هدو دکن ام بخواب خواه لاخواز خواب دور دخن وجبر بیا ام هاتن نعتبری خو گردن تبوان ترخیص دامو ام الصالة زانا يشكل مع الأسف واني او نخوتي قرارك هر چار حب قرارك وهر چار حب شكلك موافقة درياء أمريكانا ردابوما ومكتبة مظلوم وتبليغي واكرن وانجي تبليغي صالي كرن انه مؤتمر شبابي هنا بك ام اعتبار بكن مؤتمري وهاد قريدان Endamekî diniyê Kongreya NKSê dibêje peyedê birêgirtin hin li karê wan dixwaze jiyana siyasî li Rojavayê Kurdistanê tune bike û diyar dike ku Amerîka sozên xwe ji bo NKSê pêk neanîn. اف كاري هاني بيادي او حياة السياسي لسوري بالتنائي دكي لحروها انجمان الاجتماعي كردي وبارتي وذا وبمن السرخطها وبمن بري اني بكن جبر ما في خلق كردا بالسياسي وشبد لدبرين جهه سياسي له بيادي او التزام نابه بحطاني او برياري هانك او دستينن او احترام برياري هانكن او بيانا واني درختي هي داخلي ايا بيادي 2019 انه كاري انجمان الاجتماعي سياسي سربست به او مسؤوليتها امريكانا نانكو انه اوان سوزن خبيك نانين وبرن جارنجي انه او سوزان بيك نانين Li dawiya sala 2017 de dema ku endamên çaremîn Kongreya NKSê li nav hola kongreyê bûn, hêzên asayîşê ew ji holê derxistin û kongre hat paşxistin. Wê demê tenê serokê NKSê hat guhertin.